Tu je ona žena isto. Sad je to Sufrak, Šušak. Šušak je ipak. Ja isto da je sekunda hvala da je uvijek zalijem cijelu kruti rekla bi u timu ima ne gledam ko se ne zalijem. Da me ne pomni. Malo da. Evo nas dakle u nastavku glasa. 14 Astra Kupe protiv Integre. Oba su pala, ništa od toga nažalost. Sejatno brži. Nije to cool. Pobjedio Polo. I Polo dizela drži od Korse, vremena, sve ok. 8. zona je Igor Vučković, protiv njega u crnoj sa brojem 70. Nikola Ljubić. Kaj Martina? Molim te. Hajde. Upravo su mi javili jednu prekrasnu vijest, Kemal Dedić i Dejan Zimonjić. Kemal u Fiatu, Dejan u Alpi. Ajmo, Deo. Ajde, Deo. Bravo, majstor. Zadnji par na startu za prvi krug klase 14. Seo Agić u kadetu C sa brojem 17. I protiv njega Ukovski sa brojem 58. Alena Benček.